North East the idea of community, ethnic group amamgi, community amamgi, asumba khara dum later dinate, say Bodoland, Gorkhaland, Hibon Simba, Aduga, Hojigna, Manipurda, Naga Tanki Oiba, exclusive Oiba Makogi Atumba territory, Adu Cookie Katangi Oiba, exclusive lane nama. Smaito na sumagi idea singse kara piktaba haitaren kara yamna kitang samjin keno hairabada kara pikna kara kupthana narrowly haitaren narrow haigadra ai makhata ba wahidudi hainingdre narrow minded ka tudi ai hainingde ba ado kara pikpa aduma wakhalungi asinum potsak amani na haijaningi ado idea of manipur se madwai de hore thorak ije seng hairabadi अखोई मणिपुर हिंगमिनरिबा अखोई कांगलुप कुंथ्रा मंगा और कुंथ्रा तरुक अखोई पुनमक से मणिपुरीनी हाइना अखोइना खंजब ngमदबा अदुगा मागी मागी कांगलुप खक्तंगी ओइबा अदुंबा वाखलोन सेनरपा अदुना मरम ओइरगा ngसागी आइडिया ऑफ मणिपुर से मदुगी पोलखिबने ना आई हाजनंगी Okay, yes please. खाजिंगनगा हाइबियो अदुना ngसागी अखोई कनोदा मणिपुर आइडिया ऑफ मणिपुर है यामना कन्ना अखोइना प्रोटेक्ट तौरिबा प्रपाउंड तौरिबा अदुगा प्रिजर्व तौनब होनरिबसे मसी अखोई मेजॉरिटी कम्युनिटी ओइरिबा मैतैसिना खरा हेनब अचौब रोल अमा लवी हजबताई Okay. अदुना ngसागी तोंगान तोंगानबा अखोई मयाम पुनमसु हाइबिग्रे मांगदा ngangbikिबा मयामनसु नागागी खक्तगी ओइबा नागा हाइबसदा अमुक मयामनसु अमु हाइबिग्रेदुनी होजिकतासु आइगी मांगनसु केनो बिजोकोसमनसु हाइबिग्रेदुनी नागा हाइसे तोंगान तोंगानबा ट्राइब मयाममन ट्राइब मचा सब ट्राइब मयाममन पुनसिलगा सेमखिबा अदुंबा अदुमाइना थोलखिबा नोमेनक्लेचर मनी अदो कुकी हाइबसु कुकी हाइबा पोटसि लेते अदो मसी अखोई ब्रिटिश की मतमदा ब्रिटिशना सिजनरबा मखोइना टर्म अमदगी ngसागी तोंगान तोंगानबा थादौ पाइटे मार नाटके म्यांमार की चिन असुम मयाम से पुनसिलगा मखोइबु केनोदा अपुनबा अम ओइना अदुम खनखिबा अदुमबा नोमेनक्लेचर अमनी कुकी हाइसे अदुना मखोइगी असुमबा खितंग अखोइगी करहानि खरा केनोदा मसा खक्तंगी मखोइगी कांगलुप खक्तंगी ओइबा अदुमबा आइडिया अमम सागलप मतमदा अखोइ मैतै मेजॉरिटी मैतै अमसुम लोइनाना मेजॉरिटी मैतै के पुन सब इनरिबा अखोई मैतै पांगल हाइरसी मैतै पांगल हाइबसिदा आई मुस्लिम दुमति हाइनिंदे मैतै पांगल हाइना हाइजनिंगे मैतै पांगल हाइसते अखोई पुन अदुम होमिन चामिनरबा लेमिनरबा लोन्स अमत ओइन गांगमिनरिबा का अदुमबा कांगलुपतुनी अदुना अखोई हाइरबा कांगलुप अनिसिगी केनोदा वाखलोंदा नुक्सा थिबम यारक्तना अखोई मणिपुर की अपुन सक्तम से काहनबा यारोय अदु अखोई मसिरि इपा इपुना सही लिसिंग अनि हेनबकी सही लिसिंग अनि अहुंगी मतमदगी हौरगा सेमलकलबा अदुमबा लमदम अमा ओइबनिना अखोई सक्तम से अखोई ngमखै से काहनबा यारोय हाबा अद्वाइदुदगी आइडिया ऑफ मणिपुर से थोरपनिना आई हाजनिंगी Okay. Yes. मीडिया ना सुमी ना होजिक मिराजना हाइबी की वफमदो मी मसिदैदा मीडिया की अचोब रोल अमा लै मीडिया से अहानबा मतमदा अखोई से मे 3 2023 की ममांगददी अखोई लैरिबा प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगसे अखोई आइडिया ऑफ मणिपुर से यामना फजना पुखलगा चलंबा अदुंबा चलमी तौरमी अदुबु 2023 मे 3 की मतुंगदगी मसिदैदा खितंग अहोंबा खरा लाखिबा अखोई उई मसिदैदा अखोई सुम वारि तौनरपा टीवी चैनल सिंगदा पैनल डिस्कशन तौरपा मतमदा खरा अखोई खितंग फंडामेंटलिस्ट ओइबा खितंग फैनाटिकल ओइबा खितंग खरा स्ट्रॉंग ओइसनबा हाइतारेने अखोई मैतै सेंट्रिक ओइबा अदुमबि आइडिया खरा थमखिबा खोखिबा मयाम ngangnarpa mayamsiki marakta adumba ui asumba से सिनानी होजिता अखोई इकाय खुनजरबा अखोई पैनलिस्ट मैबोन फाउमैनसु होजिता हाबिखिबदने अदुना मैतैना मैतै खक्तकी वा nganglabadi अखोई ngसागी आइडिया ऑफ मणिपुर से यारोय हाबदो अदुना होजिक ngसागी हौखिबा सही अनीगा था खरसिकी मनुंगदा अखोइना केनोता मीडिया चैनल सिंगदा अखोई समाना अखोई कनागुंबा ngambi sakpiriba अखोई याम इकाय खुनजरबा थोदोना खंगहैरबा अखोई स्टडी निंगथिसना फजन तौबिरिबा अदुंबा पैनलिस्ट ओबिरिबा इसिनाव सिंगना की मरक्त की हाइतारे लोइनमक्ति नत्रगसु खरा खजिक अखोई की केनो खरा हेना स्ट्रॉंग ओइसनबा अदुंबा
maiti centric oi ba pot se tham ki badu ai khoi thengnai tabnati adunabu ai khoi mayam se phambi ba mayam ki marak to siori bani mayam sing marak ai ming adum panjage ke sukai te khara adum frankly adum haina se ba se ai inau boy Rajendra ma masak mana mahak ki Facebook post ka kaya gi matik toini irakpano hojik ai khoi ki media sina noina TV channel sing khana nei nari ba mayam do aduna maram oirga ai khoi ki manipuri apun saktam ka hen kano tong nan ba yokhat pa muhutta kahen bati hen mating panggadore adu nakhoi nganari khanari bu mayam do aron athup haibachu khara yengu adu pun of the loan expose tawri gan hai ki mahang su tawrimni haire ibni adu mahak ta nate atopa mayam ai khoi societies ge leiriba akhoi ikai khunarba citizen mayam amon sama khoi mot pirkhaba leigraba neba aduna ai khoina kano tha panel discussion sing da kari sing da akhoi electronic media da khana nei na ba matam desu ai khoi kari hani kano sing se wakhal se nei thesna ai khoina tham ga dong hai tare khara phone ngang ba ya ba wafam karam hano aduga khara kupthana akhoi na khara lotsal ga thamba ya ba kona ai khoina kari hani close door da khana ba ya ba wafam na kari no sim ka si khara ai khoi khaido aga categorize tawra ga ai khoi khara haina ba ngang na ba phongtok na ba se mathau ta bra na ai hajan ngi miras Oza thakachari yamna analytical oiva observation ama thambiba aduga yam objective oina so analyze tawbiba gi damakta ai oza thakachari kai khon bochari ai matang se ai kai da oda jendong laksage ai tamo Birendra Sena journalist show election bire ai oza jenda ahan oteng lakcharam ge media gi matang sine ai khona idea of Manipur gi aina mi khara pick out torga thamjari base waro bigano how in the way forward adu the ngangna bai thamaktani aina khando thamjabani madu adi issues kitang hana digest or matung the way forward the ngang bada khara ina naga doba ikai khumna jarba panelist sing do aina kitang thamjabani aina oza da lakchaning base oza we have been questioning the government political parties mayam se koi media na tatna dum lepalaitana dum question tawraga lai ngasi fawda whereas idea of Manipur gi wafam sida ikoina state administration gi magi loopholes mayam moida level challenges sing natraga moigi accountability mayam iko fix tawdo honari political party gi government gi mayam se koi even civil society luchung basing do bogi question tawri but hojikti yam engaging oiba media form of new media lakpatagi the digital electronic media se lakpatagi lakre Manipur and again Manipur sisu maka media se phajana flourish tawba viewership yang wang mafom oiza Sikisida numit couldn't get opinion mayam we create a river media panels mayam tola kind of media the frame to river topic mayam masida discuss to river mayam sina I could get apunba idea of Manipugi oiba public opinion create to bungambra or rather not gonna apunba idea of Manipur create adugi could collective opinion create to bungamuta hena tugai by habitare macheta of a sectarian or exclusive oiba adukum mayama nehena powerful oina assert overgi situation to ubra oza kamai yingbi masi objectively thank you miras mayam punamakta akhoi anoba chahi 2026 lakpagi yai proposal pijabaga loinana ada mapam stel lengsin biriba ikai khumna jaraba akhoi aina yam koine tagi sauna loina duna tinaduna laklaba punampu hanmamta ikai khumna utchari Hojik Miraz na haibiri bu wapam du kanoni sumi khana bada yam thina matik chabu wapam ni aikhoi gi media na idea of Manipur haibas deista kayamuk yamna aikhoina kano to bu ngambake masi aikhoi Manipur da hingminari ba laiminari ba tongan ba kanglup mayam ase kanglup si aikhoina si kana gum kharan diti aikhoi 35 communities ni amu hai aduga amukna 36 ni hai ado akhoi state gazette ta kamaina kaya lebno haidu adumukti ai madum sapchan khangjadre adu anyway 35 or so 36 or so ai khoi sida leiba community mayam sigi mipung khutimaki individual punamaki wakhalda ai khoi idea of Manipur da ai khoi punna hingmina ba nungsi sana na hingmina ba haibagi wakhal se masi popra haiba wafam se sumi hangba yai Han Mamukta Miras idea of Manipur hype wafam se kamdongna aikhoi media gi marakta Manipur gi aikhoi miyam sigi marakta aikhoi territorial integrity kai handana ba masibu ngak tuna thamna ba honari ba aikhoi ton ba loop mayam ma
अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इमा इवेंट माइरा पाइबी मयाम की ऑर्गेनाइजेशन लोइनना अखोई पॉलिटिकल थिंकर सोशल थिंकर ऑब्जर्वर मीडिया पर्सन पुनमक की वखल दा आइडिया ऑफ मणिपुर हाइब टर्म से कमदौना हौरखिबनो हाइबसे अदाई मतंगदा आई खितंग हाइजनिंगे आइडिया ऑफ मणिपुर हाइदना लैरिबा अखोई ngasi इशू मसिगी मैटर से तसेंगनमक्ति इंडिया की अतोप्पा स्टेट अमतदा अखोई पाक थेंगनदि हाइब ताई से आइडिया ऑफ कर्नाटका आइडिया ऑफ तमिलनाडु आइडिया ऑफ गुजरात आइडिया ऑफ उत्तर प्रदेश का कायना कई सिगुंब इशू सी अखोई तादि थेंगनदि अदु होय नॉर्थ ईस्ट दी आइडिया ऑफ अखोई कम्युनिटी एथनिक ग्रुप अममगी कम्युनिटी अममगी असुंबा खरा अदुम लैतबदि नते से बोडोलैंड गोरखालैंड हाइबन सिंबा अदुगा हजिकना अमुक मणिपुरदा अखोई नागा खक्तंग की ओइबा एक्सक्लूसिव ओइबा मखोई अदुंबा टेरिटोरी अदु कुकी खक्तंग की ओइबा एक्सक्लूसिव लैंड नमा सुमाय तौना सिंबगी आइडिया सिंसे खरा पिक्थबा हाइतारेन खरा यामना खितंग समजिन केनो हाइरबदा खरा पिकना खरा कुप्थना नेरोली हाइतारेन नेरो हाइगद्रा आई मखा ताब वाहिदुदी हाइनिंग्रे नेरो माइंडेड कैटुदी आई हाइनिंग्देबो अदो खरा पिकपा अदुम वखलुनगी असिनुम पोचक अमनिना हाइजनिंगी अदो आइडिया ऑफ मणिपुर से मद्वाइदगी हौरे थोरक इजे सेंग हाइरबदी अखोई मणिपुर हिंगमिनरिबा अखोई कांगलुप कुंथ्रा मंगा और कुंथ्रा तरुक अखोई पुनमक से मणिपुरीनी हाइना अखोइना खंजब ngамदबा अदुगा मागी कांगलुप खक्तंगी ओइबा अदुंबा वाखलोन चेनरपा अदुन मरम ओइरगा ngसागी आइडिया ऑफ मणिपुर से मदुगी पोलखिबनेना आई हाजनंगी ओके यस प्लीज खजिंगनगा हाइबियो अदुना ngसागी अखोई कनोदा मणिपुर आइडिया ऑफ मणिपुर है यामना कन्ना अखोइना प्रोटेक्ट तौरिबा प्रपाउंड तौरिबा अदुगा प्रिजर्व तौनब होनरिबसे मसी अखोई मेजॉरिटी कम्युनिटी ओइरिबा मैतैसिना खर हेनब अचौब रोल अमा लवी हजबताई अदुना ngसागी तोंगान तोंगानबा अखोई मयाम पुनमकसु हाइबिग्रे मांगदा ngangbikibा मयामनसु नागागी खक्तगी ओइबा नागा हाइबसदा अमुक मयामनसु अमनु हाइबिख्रिदुनी होजिकतसु आइगी मांगनसु केनो बिजोकोसुनसु हाइबिख्रिदुनी नागा हाइबसि तोंगान ट्राइब मयाममन ट्राइब मचा सब ट्राइब मयाममन पुनसिलगा सेमखिबा अदुंबा अदुमाइना थोलखिबा नोमेनक्लेचर अमनी अदो कुकी हाइबा पोटसि लैते अदो मसी अखोई ब्रिटिश की मतमदा ब्रिटिशना सिजनरबा मखोइना टर्म अमदगी ngसागी तोंगान थादौ पाइटे मार नाटक म्यांमार की चिन असुम मयाम से पुनसिलगा मखोइबु केनोदा अपुनबा अमा ओइना अदुम खनखिबा अदुमबा नोमेनक्लेचर अमनी कुकी हाइसे अदुना मखोइगी असुमबा खितंग अखोइगी कर हाइनी खरा केनोदा मसा खक्तंगी मखोइगी कांगलुप खक्तंगी ओइबा अदुमबा आइडिया अमम सागलप मतमदा अखोइ मैतै मेजॉरिटी मैतै अमसुं लोइनाना मेजॉरिटी मैतै के पुन सबमिनरिबा अखोई मैतै पांगल हाइरसी मैतै पांगल हाइबसिदा आई मुस्लिम दुमक्ति हाइनिंगदे मैतै पांगल हाइना हाइजनिंगे मैतै पांगल हाइसदे अखोई पुन अदुम हौमिन चामिनरबा लेमिनरबा लोनसु अमत ओइन ngamminariba का अदुमबा कांगलुपतुनी अदुना अखोई हाइरबा कांगलुप अनिसिगी केनोदा वाखलोंदा नुक्सा थिबम यॉर्कतना अखोई मणिपुर की अपुन सक्तम से काहनबा यारोय अदु अखोई मसिरी इपा इपुना सही लिसिंग अनि हेनबकी सही लिसिंग अनि अहुमगी मतमदगी हौरगा सेमलकबा अदुमबा लमदम अमा ओइबनिना अखोई सक्तम से अखोई ngamkhai से काहनबा यारोय हाबा अद्वाइदुदगी आइडिया ऑफ मणिपुर से थोरपनिना आई हाजनिंगी ओके अदु मीडिया ना सुमी ना होजिक मिराजना हाइबिकी वाफमदो मी मसिदैदा मीडिया की अचौब रोल अमा लै मीडिया से अहानबा मतमदा अखोई से मे 3 2023 की ममांगददी अखोई लैरिबा प्रिंट अमसुं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगसे अखोई आइडिया ऑफ मणिपुर से यामना फजना पुखलगा चलंबा अदुंबा चलमी तौरमी अदुबु 2023 मे 3 की मतुंगदगी मसिदैदा खितंग अहोंबा खर लाखिबा अखोई उई मसिदैदा अखोई सुम वारी तौनरपा टीवी चैनल सिंगदा पैनल डिस्कशन तौरपा मतमदा खरा अखोई खितंग
fundamentalist oiba khitang fanatical oiba khitang khara strong oisan ba haitare ne akhoi gi maitai centric oiba adum bi idea khar thamki ba khorki ba mayam ngangna rap mayam siki marakta adum ui asigumba maya se asinani hojikta akhoi gi ikai khumna serba akhoi gi panelist mai bon phawmai nisu hojikta habi khibdane aduna maitai na maitai khakta ki wangang labati akhoi gi ngasai idea oman pursi yaroi haibdo aduna hojik ngasai gi hauki ba sahi aniga tha khara siki manungda akhoi na keno ta media channel singda akhoi sumaina akhoi kana gumba ngambi sapiriba akhoi yam ikai khumna serba thoidona khang hairaba akhoi study ningthi sana phajan tobiriba adumba panelist oibiriba isinau singna gi marakta gi haitare loina makti natragasu khara khajik akhoi gi keno khara hena strong ocean ba adumba maiti centric oiba pot se thamki badu akhoi thengnai tabnati adunabu akhoi mayam se phambir bo mayam gi marakta siyauri bani mayam se marakta I ming adum panjage ke sukai te khara adum frankly adum haina se ba se I inau boy Rajendra ma masa mana mahaki Facebook post ga kaya gi matik toini irakpano hojik akhoi gi media sina noina TV channel sina khana nei nari bo mayam do aduna maram oirga akhoi gi manipuri apun saktam kahen keno tongnan ba yokhat pagi muhutta kahen bati hena matim panggadore adu nakhoi ngana ri khanari bu mayam do aron athup haibachu khara yengu adu pun of loin expose tawri gan hai ki basi mahang su tawrimni haire ibni adu mahak ta nate atupa mayam akhoi gi societies gi leiriba akhoi ikai khunarba citizen mayam amon sama khoi mot pirkhaba leigrabane ba aduna akhoi na kano tha panel discussion sing da kari sing da akhoi electronic media da khana nei na ba matam desu akhoi kari hani kano sing se wakhal se nethesna akhoi na thamgadong na haitare khara phone ngang ba yaba wafam karam bano aduga khara kupthana akhoi na khara lotsal ga thamba yaba kona akhoi na kari hani closed door da khana ba yaba wafam na kari no sim ka si khara akhoi khaido aga categorize tawra ga akhoi khara haina ba ngang na ba phungtok na ba se mathok tabran ai hajan ngi meras oza thakachari yamna yam analytical oiva observation ama thambiba aduga yam objective oina zo analyze to bibagi namakta ai oza wa thakachari kai khonu chari